Haleluya. Khuluma ngamandla ekuvuka kwaKristu Jesu. Bazalwane, langa lanamuhla njengoba sikhumbula lokwendiwa noma lokwendiwa kuKristu, lelanga lanamuhla lokuvuka kwakhe ula kulandwa khona noma lasilanza khona emandla okuqoqa. Haleluya. Noma lapheleliswa khona kuKristu ukuthi kwala noma basebaqedzile ngempilo yakho kuphela avele aNkulunkulu empilweni yakho. Haleluya. Likhona abantu kaNkulunkulu kwala nabasebaqedzile isicedzile ngempilo yakho kuphela avele abeNkulunkulu. Haleluya. Usho ukuthi umsebenzi wakhe wonke uphelele. Haleluya. Ngithi thina sibamba namhla umsebenzi wakhe wonke uphelelisiwe. Haleluya. Ngoba unqobile wasinqobela, wathatha ingadi yakhe wayinikisa kuBaba. Haleluya. Wasebagezile ngengadi yakhe. Haleluya. Likhona abantu kaNkulunkulu. Ngicela kubazalwane asifunzele Johana 20. Ngicela ufunze verse number 1. Johana 20. Ngicela ufunze verse number 1. Ngelisonto ekuseni ngeluvivi, Maria waseMagadala wahamba waya ethuneni, wakhanza ukuthi litshe selisusiwe emnyango wethuna. Masinyane waya kuSimon Petro, wamkhanza analomfunzi labathanjwa uJesu. Wafika wabatshela wathi, sebayithathile inkosi ethuneni, asathi ukuthi bayibeke kuphi. Petro nalomfunzi lomunye besuka baya ethuneni. Bobabili bagijima, kodwa lona lomunye umfunzi wagijima kakhulu kunaPetro. Wafika kuqala ethuneni, wakobonzela wahlala ekhathi, wabona indwangu elineni, noko akangenanga ekhathi. Emva kwakhe wefika naSimon Petro, yena wangena ekhathi ethuneni. Wathi bona indwangu elineni tifutshane phansi kanye nalena leyayigigelwe enhloko yaJesu, yona beyingekho kanye naletinye yayigoqothwe yodwa. Lona lomunye umfunzi labefika kuqala wasewuyangena naye ethuneni, wabona wakholwa. Yaphila Nkosi livu lakho uNkulunkulu wethu namhla. Ake Nkosi uJesu uthathe inzawo uNkulunkulu wethu wethembekile. Ake ubuse Nkosi ngesikhathi selivu lakho. Busisa Nkosi njengeyakho uNkulunkulu wethu egcwele. Sathi uprofeta Nkosi kanalivu lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uzwephakathi. Amen. Haleluya. Kunomsebenzi lowendekile lelilanga lanamuhla thina singamaKristu la celebrate khona ukuvuka kwakhe. Haleluya. Ukuthi masotsha bekabekiwe ukuthi aligade ithuna laJesu, kepha ahluleka ukugada. Haleluya. Ngoba masifunza iBhayibheli lithi ekuseni ngivile uNkulunkulu ngemandla akhe lamakhulu. Haleluya. Mamathi uyabuka Jesu uthi Babe etandleni takho ngibeke umoya wami. Haleluya. Likhona abantu kaNkulunkulu uthi etandleni takho babeke kanjani, uyabeka umoya wami. Haleluya. Ubekile lo moya wakhe, ubeka kuNkulunkulu. Ekseni uNkulunkulu mase aletha lo moya wa Kristu, uNkulunkulu awubuyisela back kuye kwabahluleka kumelana noma uma bagade ithuna laJesu. Haleluya.
baba njengebandla labafile. Haleluya. Ngoba umba masekubuyiselwa lokho lebekubekwe kuNkulunkulu. Bazalwane kuleli libalulekile. Kuthi njengoba uKristu impilo yakho uthi ukuthi impilo yakho wena uyibeke kubani. Haleluya. Kuthi le impilo yakho inqike kubani, uyibeke kubani. Haleluya. Ngoba mase uyakubuka uyabona ukuthi Jesu kunemsebenzi ebekafuna ukuphelelisa. Haleluya. Likhona ibandla laNkulunkulu, likhona ilanga elifanele izulu. Labenza ukuthi Jesu angene khona aye osebenza bekuthaka lomphefumulo baba bathi sithathe lomphefumulo ubeka uNkulunkulu sekuyehla yena. And the time ehla bathi bona hayi phelile ngayo, sithezile ngayo. Sibona bagada ngoba bangathembi kahle. Ukusho ukuthi nokunyele bakho bebaliva nobiva. Wabaze babekela amasotsha kusagade bakuthi bamuva. Asemva kumalanga lamathathu awuvuka. Sibalinza babalinza lapha ethuleni bona bagade. Kusibafunzi bakhe. Bamtshontshe nabafunzi bakhe. Lokuthi Jesu Kristu akavuki lapha ethuleni. Wabaze baphefela ikhala ukuthi maybe uma avuka bataphinze bambuyisele back ethuleni. Hallelujah. UNkulunkulu se aletha umphefumulo back. Hallelujah. Likhona ibandla laNkulunkulu. LiseBhayibheli bahluleka kumelana nayo. Bonke babanjengana bafile. Hallelujah. Masifunga iBhayibheli sibagijima. Babobikela abapristi, babobikela amaJuda. Bathi simbonile uvukile. Hallelujah. Likhona ibandla laNkulunkulu. Ngoba lelanga lanamuhla lelanga elibalulekile. Bathi simbonile uvukile. Hallelujah. Likhona ibandla laNkulunkulu. Mama bafika babatshela ukuthi simbonile uvukile. Bangathathi lo mbiko wabo. Bathi bona bevile ukuthi uvukile. Hallelujah. Likhona ibandla laNkulunkulu. Bona bevile ukuthi njani uvukile. Bathi bona bantshintsha lombiko. Lona batshela bona kuba labafaka kulabandla lababonile ukuthi uvukile. Labantu bona babonile ukuthi uvukile. Bathi ngoba bona bebaqashiwe. Hallelujah. Kusibaye bogada ithuka la Jesu. Buka lenhlanhla lengaka bona bebaqashiwe usibogada ithuka la Jesu. Bathi laba babona ingo lelabona nabanye abantu. Ivile bafunzi baJesu imbala abazange bayibone lento lebona ngabalo bagada ithuka. Kwalenda kuba bayibona ngathi ulo enkulunkulu mama. Basebagijima bazalwane babona ngathi ulo enkulunkulu babasuka lapha ethuleni bahamba bomba bemethele ufanele nakunile baba speed basisimbonile uvukile. Basisimbonile uvukile. Bathanda banembiko lokuwosi. Basimbonile uvukile. Basimbonile ethuleni. Simbonile mthunqitshe ususiwe. Asikamina umande kugada undelene mande kuvimba. Kristu Jesu basisimbonile. Ngebesele kufakazi. Basivinana isikhathi afa baphekele abafana. Banefakazi labantu kaKristu Jesu. Bafihlito yabo likhulu. Kumemekele lombiko lebothuli. Hallelujah. Chila makhara semaki. Lombiko lotholile noma lokubonile kaKristu Jesu. Ungavumi
kube nemali abakutshitshisa imessage lonikwe yona. Efuna kule message kule vitu vitendeka. Uyabona leo emvukeni kwakhe kuyapheleleliswa. Emvukeni kwakhe kuyapheleleliswa. Ngoba lapho kuvuka kunemandla. Lakeke kude kunemandla ukuvuma Kristu. Kude kunemandla ukutshintsha le message. Le message iba njalo njalo. Noma ungahamba wena futhi uyibonile unikiwe le message. Uyishumele endleleni ufike wenzayo le message iyintshintsha. Uyishumele ngoba nabantu bafuna ukuthi ushumele so. Sengiyitshintsha le message ushumele so. Hallelujah. Ngoba yena uvukile akekho into ayibulala le message. The time unomlela le message uvusela abantu. Abantu ushumele le message. The message yakhe ayisiphoto ukuthi wena sekunedingo phela imvelo sethi sibukule abantu bese kwalato nakuwe senjoba ukhululekile nakuwe le message yakhe kabe siya stop le message yakhe ishunelelwa njengoba injalo. Hallelujah. Ngokuvukile kube khona nini labantshintsha kwemvelo basisetshintshe lapha ayitshintshile. Hallelujah. Bisebembe Maria sevi bavuka bayithume imohlolo ocheck. Hallelujah. Abantu abakhonanga kuya Saturday ngoba lana. Hallelujah. Elanga umsebenzi Jesus emsebenzi ukwenzela umsebenzi wakhe. Manje Yesu emsebenzi wakhe udinga kwenda empilweni yakho. Uma yena Jesu emsebenzi wakhe empilweni yakho udinga kwenda umsebenzi wakhe. Ngiyabona Jesu akazela umsebenzi wakhe. Labanye bazama bona ukuthi Jesu ayithanda base siyathandaza akasiva kanti kunemsebenzi awenzelayo empilweni yakho. Kunemsebenzi yakho empilweni yakho. Hallelujah. Likhona imali lakho kude bengathina bedela lakho kude kwasa azame bese sijabule step sesasakade usinge ngikho step sanando mina Jesu mina abengoni akona maKristu lendlela yakhe Kristu Jesu ila ihamba khona noma indlela yaNkulunkulu ila ihamba khona. Ngeke uthi ukhethe hayi ukubizwa yakho kwazi sikile kwahla uso lokulungele ima welelo ima welelo lokuhliphe akeke uthi Jesu ayibeleke uNkulunkulu Jesu akemane hayi lenzaba yelahlo lahle abantu lele ukhaphele abantu uthi ayibeleke kulo kodwa kufuna kwendele kulo loKristu. Hallelujah. Ngalala kwazi bakhandela khona asifana ukuthi elithumele base bayambona hayi bazalwa lokho ngiyabona uKristu hamba na Kristu wala ivile abantu bathi sesiphetile naye sesiphetile kuphela na Kristu labasindisiwe basesiphetile naye lomzalwane uthi tshela ukuthi yena wathi akhuluye basesiphetile sesimvalele bazalwa uKristu bathakathi bayiphosimithi kuwe ungeke ukhuphe isugilile. Hallelujah. Likhona manje la uve ukuthi sengeke uya kuliwa hayi ukuthi
wathi Jesu uthanda ulalelo uyevana lelo ashumela kuthi kutashumela hivyo kulivakala ashumela washukusiwa Kristo bafulele inkosi usungena lawo sibamba impumelo yakho usungaphumeleli haleluya niphelele kakhulu niphelele kakhulu abenza ababele lo bathi baya kusiyeke lele sathi ubalaga lesithathu ephelelisa haleluya niphelele kakhulu lele lesithathu ephelelisa lele lesithathu ephelelisa ayibasephelelisa bakapela usipela wena awuhambi weva unankulunkulu khona phakathi kuwe namandla lalafakela kuwe mandla lamakhulu lemimoya yaphandle iphe ekwandla nelilungelo lekungenelela kuwo haleluya haleluya likhona lokho laba bazama ukutshintsha imessage bahluleka haleluya yebo abakamboni bakavuka abakamboni bakavuka laba abakamboni bakavuka laba bebafuthi bakhe abazali bamvisisa kahle bathi vele abazali bamvisisa kahle but emabavuka selala thumela bathi hayi siyabethumela safika sele masiko ethu lesijwayele ukuyenza ubantwana basiko basiyabethumela safika sele namasiko lesifuna sivele umuntu bangafiki fanele sifike simgqokise ngamafutha nathi haleluya nikhona abantwana nikhona abantwana nikhona abantwana listen Bible mama fika le bomari abomama uma akhuluma baba leyo usifika akasifika ushothi abakasingahambiye lapho manje bafundise bale thumela abafika le thumela babuka baphandla kusipitshe lisusiwe lapho bangalise kusipitshe lisusiwe haleluya mabajika babele emuva bonke labafundi ukuthi inkosi yethu seyithathiwe inkosi yethu basithathiwe inkosi yethu ntshontshiwa yini ayiphethe bafika church esibhukusa haleluya ikhona kakhulu khona kakhulu bisebele abafundi lababili basoveva likinza bale na bakisha bakachimela roho haleluya ikhona kakhulu bakiche bakachimela roho bisebele mfunzi wakichimela kakhulu haleluya ikhona kakhulu Kristo Yesu lisiwakichimela kakhulu bamshia Petro na afike tule ofike wema haleluya wangene khansi haleluya nikhona kakhulu nikhona kakhulu kuna makristo la kichimala kumkhwelelo bantaba kristo afike ene angangeni atibonelo afike bemenya abona bazalwa bemenya bayinkingi haleluya labanye bakwathi kuyathina labanye labanye bakwathi kuba labanye abaphume babasho ukuthi ungabekani mina nembesa lokukhuluma phakathi kwesibhekelo haleluya nikhona abantwana labo bayonyaka tufasa babayimati ababona ndiyo kusolungele bebenyaka tu ababona khathi bamona haleluya nikhona abantwana nikhona abantwana uma
bangajika bangangena bonekhazi baba nenkinga uthi abakaboni uthi uvukile. Haleluya. Ikhona bajana lisuma bangene phansi mafika lomfundi phela ufika ngene ufika bonke hayi phela la bangabendlini uJoji utafuka ukuthi uJoji. Haleluya. Ukusayibona ngeziko utafika ukubona usana ngibonisa iBhayibheli lithi belisusi. Haleluya. Lithi belisusi obambele bakho bakhanza babona uzama la ukuvukile. Haleluya. Wena lo uvukile ngokuvuka ugqiba ini awuliva bazalwane umuvuka welanga ikhona ubani umuvuka welanga hayi angasela babalela nabangavuki. Haleluya. Ngoba ubalela akekho utavula uvukile ubele sasi kahle. Haleluya. Esibuka isikhathi sevuka usithatha isikhathi sevuka lesi. Haleluya. Niphelele kakhulu niphelele kakhulu angisebenzela siyalakulele ukhona bona umulelo usukuthathe umfanekiso wokufa angisolele but esema kaNkulunkulu siyaletha usisuya papa alesele papa sinataka kama ndio papa nzi usikhambe ufuna ngemsebenzini nithi ulefuna ndeke. Haleluya. Sikufika siyavuka kahle sulungisa konke ukuthi bakahle. Haleluya. IseBhayibheli bangena bafike babona ukuthi impela wena uvukile. Haleluya. Haleluya. Likhona badala lokho ukuthola ifesibani lona lomunye umfundzi abafike eqala wase uyangena naye ethuneni wakholwa. Noko babelokhu bangawuqonzisisi kahle umbhalo lo wawuthi kufanele avuswe ekufeni. Haleluya. Bazalwa ngakholweni bakhona abantu abagijimako bafike bemnyango labanye basibabuka labanye nalabafike bangena basangana kuyahambeka kuyangeneka. Haleluya. Kanti kuyahambeka kuyangeneka sebesibakhona abantu usukuthi uma uKristu ekumkhondeni uNkulunkulu nalabanye baze bangene kuye phela kungeneka kufikela ebandleni ngakho insizwa leti yakhona dona phathe distorted but don't know this yakhona manje impilo yabo ayihlela abantu kusiyakula yebo umthole khona la ngoba ayangene phansi wabo impilo yakhe lemuntu ayihlela but bona usuke uyivalele ufike ungene phansi. Ayibazalwane masawungene phansi awusizoba songelile sonke mabheka abantu yabo bakhuthaza isibongelo. Haleluya. Uba basongela batawubona masebabonile ukamtshintsha ukukhuluma kwabo masebabonile khona badala wabo basebabonile bathi bonele bo ifindala bomake bafike yebo bagijime bone sekelvivi ene baphethe amafutha ene bobaba abayiqabanga leyo leyo. Haleluya. Ikhona badala kuNkulunkulu nikhona bomake. Haleluya. Ngiyabona sibele sebele fana siwe kule sebele bomake fana siwe. Let's say
ebusuku uyathandaza. Thandaza baba. Hallelujah. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Thandaza ibandla laNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba kusayibona sisala akhambelazi. Basi asiyenzeka baba. Kijima kubatshela ukuthi singakala nini. Bathe ane baba sayane baba ngibona phakathi ku. Abaza baba baba kusisa uvusa baba. Sabena. Yebo ngibona phakathi ku. Batshela ukuthi abagijimi bayele omsebenzi wabo. Hallelujah. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Nikhona ibandla laNkulunkulu. The verse number is 8. Noko babamlokuma uqondisisa kahle umbhalo lo uthi kufanele avuswe ekufeni. Base bayincazeka babuyela ekhaya. Kepha Maria weba edute lelithuna akhala. Asaqhubeka akhala wahlola ngekhathi ethuneni. Wabona igilosi letimbili tembethe lokumhlophe. Lihleli lapho bekunesidumbu saJesu khona. Lenye ingasenhloko, lenye ingasetinyaweni. Dambuta dathi make ukhalelani. Wathi phendvula wathi sebathethe inkosi yami. Hallelujah. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Bangenile. Abanye bangenile babuka. Babonga. Kuthi uvukile. Kuthi akekho. Hallelujah. Kuthi akekho. Uyasala lo manje Maria. Uyakhala ngoba ahambe ufika kula physical. Ngoba kunenkinga bese singangena sonke lekhathi abantwana. Simphende uNkulunkulu bathi labanye bangayiboni. Ngoba bayivisisi levision lekhona. Banga-understand ukuthi kunekani. Hallelujah. But abantu bangene bakuphupha. Sekube nalapho langatelela lento. Bakhaya lento. Hallelujah. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Mama sokuba ukuthi bangene babazama ukubona lutho labanye. But babona ukuthi kahle. Yasala noma uyathandaza noma uyakhala uma zinyembuti ngempela uyakhala kunesamkinga la ikhalela ukhalela ukuthi Jesu ubonakalise kimi bakhalela tembu siba angifuni ukuhamba kanako tembu angifuni ukuhamba ngale lutho yevukile kodwa angifuni ukuhamba ngeke. Hallelujah. Uyavela ukuthi makukhalela. Hallelujah. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Uthi make ukhalela. Kumfuthi. Wathi phendvulela wathi sebayithethe inkosi yami. Angathi nekuthi bayibeke kuphi. Emva kokusho njalo wathi uyaguquka wabona Jesu emile. Kodwa akadanga ukuthi uJesu. Jesu wabuza wathi make ukhalelani ufuna bani? Masinyane acabanga ukuthi ngumlinzi wengaze. Wathi kuye Nkosi nangabe uthethwe nguwe ngilayele lapho kumbeke khona ndokuya khona ngimlanje. Jesu wathi kuye Maria. Waguquka wasabela ngesihebheru wathi Rabboni. Kusho ukuthi mfundisi. Jesu wathi ungamthinti ngoba sesenakanyukela kuBaba. Kodwa hamba uye kubazalwane bakho ubatshele ukuthi sengenyuka buyela kuye nombabe wami neyihlo uNkulunkulu wami naNkulunkulu wenu. Ngabo Maria wasemagadala wahamba wayotshela abafundi baJesu. Wathi ngibonile inkosi. Washoda nokuthi imtshele lokho. Wathi kusihlwa ngalelo sonto abafundi bakhe bathikhiyele endlini ngekwesaba emaJuda. Jesu wafika kubo bambona esebe emkhathini wabo wathi kuthula akubekile. Hallelujah. Sebenza
Jesu uyakubonakalisa kuloma ubale lilaye kuthuma wona. Hallelujah. Ikhona kodwa uma edabuye bazokuba atomthithi aze athi ungathithi ngoba ngisakanye kuba. Hallelujah. Ngoba uphethe le ngadi yakhe funa amilise le ngadi yakhe kuba bekuthi thina sihlanjululo. Hallelujah. Ikhona bandla kaNkulunkulu kuthi thina sihlanjululo uma Maria sonzela bayasifanthile. Hallelujah. Ngoba umsebenzi uphelelisiwe Kristu Jesu. Hallelujah. Sibande la Kristu namuhla avukile kwathi usempilweni yakho ngaba nomtshintsho. Hallelujah. Osempilweni yakho masibabe angifuni ukufana nentolo kepha today ngifuna ukugeda ukuve ukukhuluma kimi ngikubone ngivuleke amehlo ami kamoya ngikubone. Ngahambi ngiqabaka kwami ngahambi ngikubona kwami kepha ngilanzele ukuthi wena ufuna ukukhuluma. Hallelujah. Sibanda la Mungu avukile Kristu Jesu unamathele kuye Kristu Jesu akukhululekisa lokukhulekisa Nkulunkulu batawuzama enye indlela bathengene ukuthi yena uqophile mthunga yena ukuthi yena usibabe wena umsebenzi uwene wonke waphelela kude lashile Nkulunkulu kude lahamba siyahluleka khona. Hallelujah. Usho impilo yeKristu Kristu uhamba kunye nathi kude lathi kuhluleka khona uma uhamba wena yena phambi kwakho. Hallelujah. Udaywa nguye nolida wena ngaphandle kokuthi uyahambela wena. Hallelujah. Ikhona kubandla kaNkulunkulu ufuna simthakazele vala amehlo akho sithothakaze vala amehlo akho sizathakazela nawe in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus. Uvukile akekho ethule uvukile uliqobile uthu asukume bazalwa asukume akekho ethule selele wodwa uthu akekho ethule. Master Jesus leya bashaka posukulu vala amehlo akho sithothakaze bengicela ingadi yeJesu nemali kakhulu mabona ngathi nikele kuye usibabe ngiyathindekela bengicela uthi phambili uthandaze nawo ubuyise kuNkulunkulu usibabe uthi nawe kichinde phambili uthandaze mabona ngathi nikele kuye usibabe ngiyathindekela kuwe kichinde phambili uthandaze. Master Jesus. Fala batinigela kuye sifaba nigela kuye chichipelo wanga Jesus. Thank you Jesus. Elanga namhla bazama. Step up umsebenzi lophelele sikhava. Sibonga umsebenzi lophelele. Action lutho vala amehlo akho sithothakaze vala amehlo akho koze sinamhlanje sibabeke nikela kuwe masibabeke nikela kuwe. Can we pray in the name of Jesus Christ? Thanks in the name of Jesus Christ. Jesus
kuthandaza umbonge umsebenzi uphelele Jesus. Can you pray kabla Yesu Kristo umsebenzi uphelele. Pray in the name of Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Jesus Christ. It's so hard. Thank you, Jesus. It's all right. Finished it. Jesus. 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 Araboja acabando. Tu é que pensa que tá. Praise the name of Jesus Christ. Jesus. Jesus Christ. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The mind of the resurrection power everywhere. Whatsoever, let it go she. Whatsoever, let it go God. Let them let Jesus Christ. Right now, receive it in the name of Jesus Christ. C'est so. Whatsoever, let it continue. And then let it continue. Let it feel. Receive the resurrection power in the name of Jesus Christ. 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 That the one from the Lord. He said, I never put men anywhere.
egameni likaJesu Kristu uyaphumelela. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Receive your promotion. 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 Laba basebenzi uvaliwe. Isa angeke usebenze. Egameni likaJesu Kristu uyasebenza. Egameni likaJesu uyasebenza. Egameni likaJesu uyasebenza. Egameni likaJesu uyasebenza. Egameni likaJesu uyasebenza. Laba basebenza bathi ababonisi basebenzelayo. Imali yabo abantu ziphelela kubo. Whatsoever mimoya madimona sana. Lebe yintshontsha imali yakho. Lebe yidla emgqomeni wempuphu yakho. Egameni likaJesu Kristu. Right now, in the name of Jesus, be free. Be free. Be delivered. Be free. Be delivered. Be free. Be delivered. Be free. Be delivered. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nikora badala Mungu. Kwa bantu wale Mungu. Nithatha kwa kakhulu bazalwane service sura study conference konke phambi kahle sivile molintwele sibonile attended